murumva radiyo ijwi ry'Amerika. turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Nongere mbahe ikaze mu makuru yacu. Isi yarayijihije umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe iradiyo mu Burundi. Minisitiri ushinzwe itangazamakuru Marie Chantal Nijimbere arashima ko amaradiyo yigenga yiyongereye muri icyo gihugu. Umukuru w'urwego CNC rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru Nestor Bankumukunzi yavuze ko hatangiye ibiganiro hagati ya leta n'amaradiyo bafitanye ibibazo. Inkuru turagezwaho na Desire Hatungimana. Uno munsi ushitse mu gihugu c'u Burundi hibonekeza igwirirana ry'amaradiyo. Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere arongoye ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru ashimiye ntambwe Uburundi bugezeko, akamenyesha ko n'intererano yayo mu iterambere ry'igihugu yibonekeza. Iradiyo rero ifise uruhara ntangere mu guhuza abantu, mu guserura akari ku mutima muri bamwe n'abandi, kugira ngo n'agahaze gashobore gutorerwa inyishu canke gakosorwe. Byose bigashobora gutuma nuko amaradiyo aguma agwiza ibiganiro bishimikiye ku iterambere rirama, gushikiriza imigambi y'igihugu, eka mbere n'ibiganiro binezereza. Niyo ibintu bitoba biriko biragenda neza, iradiyo iguma ku kivi igahumuriza imitima, yongera ishikiriza inyifato ibereye yo kwisungwa nk'uko inzego z'igihugu ziba zabishikirije. Uwo musi uhariwe iradiyo ushitse hari amaradiyo yugawe mu Burundi nka radiyo Ijwi ry'Amerika na BBC y'Abongereza, tutibagiye ayasambuwe mu mwaka wa 2015 ubakorera mu mahanga nka RPA na televiziyo Renaissance. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene imenyesha amakuru bikora CNC yamenyesheje ko ayo maradiyo yaronse ubutumire kandi ko ibiganiro n'abarongoye ayo maradiyo vyatanguye. Amenyesha ariko ko abazana amananiza atakibanza bazohabwa. Barongoye ibinyamakuru vyose vyafatiwe ibihano bikugarwa, turamaze kuvugana, kiretse bamwe bavuze yuko mu gihe hadafashwe ingingo ziraba n'ibindi twabonye ko twe bitaraba ikigo turongoye, bitaraba n'umwuga wo kumenyesha amakuru, abo ntibashimye kuza mu biganiro. Ubu rero tuguma tubarindiriye umunsi bifuje kuza kugira ngo tuvugane gusa ibiraba ibinyamakuru vyabo, tuzovugana. Ariko hari ibibazo bindi twumvise bazanyemwo, nibaza ko vyohava biraba kumbure abanyapolitike canke abandi, ariko bitaraba ikigo sense. Abandi rero turiko turavugana kandi turizera yuko mu minsi iza bizogenda neza. Twanka rero kurimira ku rwiri abo babona umenga turiko turateba suguteba, no kugira ngo twitonde kumbure duhave tumira ibinoze neza. Inosa Muhozi ari mu barongo ayo maradiyo amenyesha ko kiretse ko atabutumire baronse kubona abarongoye amaradiyo yihereyeko na Bobo Rugurika atwara RPA bakatigwa urubanza rwo guherayo, bigaragaza ko atabiganiro leta ishaka. Nta wigeze dutumira biboneka, kuko twabonye ku marezo sosio ikete bitumira abayobozi batavuga ati umuyobozi naka cyangwa ikimenyesha amakuru kinaka. Urumva rero nta watubwiye ko dutumira. Icya kabiri, naho bo dutumira barazi ko turi mu buhungiro. Icyo twahunze barakizi, twahunze kwicwa, twahunze gufungwa, twahunze gutotezwa. Icya kane niho byenyutse, washobora kuba gute ngo badutumire ntitwaza muri iyo ndwi nyene bacu baduciye urubanza rwo gufungwa guherayo na biriya bindi mwese mwabonye. Jeni baza ikibazo tarawukiri, nico tuba tuvuga tuti ibibazo nawe biramurengeye na turengeye. Ibibazo biraba n'abandi barundi bose, cyabamenyesha amakuru ntigishobora gutora inyishu n'ibibazo bindi bijyana naco bidateye inyishu. Naho niho duhagaze, twe turashaka kuganira kabisa. N'uno munsi boba ahantu dushobora guhurira tukaganira, twotangura tukaganira. Uwo munsi mukuru wahariwe iradiyo wahimbajwe mu Burundi kuri uno wa gatanu ku civugo c'ishirahamwe UNESCO kigira kiti isi nshasha amaradiyo mashasha. Uwo munsi rero wemejwe na UNESCO mwaka wa 2011 mu nama igira 36 bisabwe n'igihugu ca Espagne. Uhimbazwa ku isi yose igenekezo ya 13 mu kwezi kwa kabiri uko umwaka utashe. Mu Burundi kugeza uno wa gatanu haharugwa amaradiyo 41 harimwe 19 yegereye abanyagihugu nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
urakoze Desire Hatungimana. Tukivuga ku by'umunsi mpuzamahanga wahariwe radiyo, impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaganiriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ku kamaro radiyo ifite mu buzima bwo mu buhungiro. Jewe Bigirimana Emmanuel ndi impunzi yo mu Rusenda. Jewe mfise imyaka 38, mfise radio 3 kandi zose ndazikoresha zose kubwo kumviriza ibiganiro vy'amaradiyo atandukanye nka RFI, BBC, Ijwi ry'Amerika cyane cyane kuko duhuriza ko n'ururimi rumwe. Ibiganiro nka vyayo vya zose ndazumviriza gose nkabitahura, kandi n'amakuru yayo nk'Ijwi ry'Amerika irafise imbaraga gusumba zirya za WhatsApp, za Facebook. Kuyitunga ku vy'ukuri radiyo iroroshe kuko nta bintu byinshi isaba. Ikiza cayo nuko umuntu acaguma yumviriza inshuti n'abagenzi, tukumviriza n'ibibazo bigenda biba mu baturanyi baco mu bihugu, guhera mu bihugu vyo hanze gushika mu bihugu byose turimwo, kuko byose bifise ibibazo gusa turavyumviriza neza. Hari igihe n'inkuru y'abaciye kuri WhatsApp baza kuzitubaza ko twazumvise, ariko ugasanga nta niz'ububeshi ntazo basize ku iradiyo, tugaca tubanyomoza ko ibyo kubitigeze bica ku iradiyo, kuko bijya ari abantu bashaka kuyumvira ibintu bakabishira mu magurupe y'iwabo ya WhatsApp, ugasanga ni inkuru atariyo ntice ku iradiyo. Twebwe tugira n'amahirwe, iradiyo zimwe turazifata, Ijwi ry'Amerika turarifata, RFI turayifata, n'iz'i Burundi mbere zimwe turazifata. Haragera igihe rero iyo twicaye tuko twumviriza, twebwe nk'akarero tuba twarahunze, tukumva kabisa mu Burundi bariko bavumera iti taha kabisa. Mbere na twebwe kabisa nta wundi mugambi kw'iradiyo uvuga ko wombarira yuko no reka kumviriza iradiyo pomombarira nirigwe ntariye kweli. Kubera iradiyo jewe naruguruye iradiyo, maze kugurura iradiyo baravuga ibimenyetso by'amakuru bahejeje, nzanumva baravuze ati nukuri impunzi z'imahama zatashe. Nza kumva rero umwe bamuhaye mikoro ariko aravuga, numva aravuze izina rya mwene wacu, numva aravuze we ebana ati nukuri n'abandi bahunze kubw'umutima w'urukundo nimutahe batwakiye neza kubera iyi radiyo kabisa. Iradiyo nukuri ebana niyo ya mbere kweri dufise, iradufasha, turahimbaguye tuyumviriza, idufasha kumviriza amakuru, ikadufasha kumviriza ibiganiro, tena n'amapublicity yo bariko bayashira ko urumva ko mu Burundi ibintu bimeze neza cyane. Iradiyo ifise akamaro kenshi. Akambere kw'iradiyo niho twumvira inkuru runaka tutari tuzi, haba ikintu runaka mugabo twebwe ntitwakimenye, mugabo iciye kuri radiyo baravuga amakuru, noneho tukumva tuti ikintu runaka cabaye. Ako n'akamaro ka mbere. Aka kabiri, radiyo iranezeza umuntu iyo yumvise umuziki canke se ibiganiro runaka, bituma yumva anezerewe, noneho nawe akishima. Ikindi naco kuri radiyo haca amakuru meza atandukanye n'ayandi ushobora guhabwa n'umuntu uwo ari we wese, kuko radiyo ivugirwa ko n'abantu bize umwuga wo kumenyesha amakuru, bazi no kuyatohoza, noneho bakayacisha kuri radiyo. Umukambi kimariye nuko ndahumvira ibintu ntarinzi, ikintu kirashobora kuba mu ikambi sindakimenye, mugabo radiyo yivuze ndumva ati mu ikambi habaye ikintu runaka na runaka, cyane mu gihugu runaka hashobora kuba ikintu runaka, jesi kubera ko ntakimenye, ariko iyo mfunguye radiyo yanje nkumviriza cyane numva ati irunaka hari ibibazo binibi cyane ibyiza binibi, noneho ibyo bigatuma radiyo imenyesha ibyo ntarinzi mu iyo nzira. Iradiyo ngaha mu kambi ikimariye irafasha ku biganiro byayo, ndakunda kubyumviriza, ikafasha kwikingira indwara, ikanyigisha ukuntu twokora imyuga n'ukuntu koza kwikingira iminsi yose ibintu by'impanuka. Iyo ndi mu kazi biramara irungu rwose, nkakorana n'umwete. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Mbahaye ikaze mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 FM Ijwi ry'Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari.
Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, by'umwihariko uko wabungabunga ubuzima bwawe bwo mu mutwe muri iki gihe isi yose ihanganye no kurwanya icyorezo cya COVID-19. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya, byagariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ibihe bidasanzwe turimo bifite ingaruka zikomeye ku nzego zitandukanye z'ubuzima bwa muntu. Iki gihe umuntu ari mu bihe bidasanzwe bituma atakaza ibyamuhaga icyizere cy'ubuzima, agatakaza ibyo yamenyereye gukora buri munsi, ndetse n'ubusabane bwe n'abandi bukagabanyuka. Icyorezo cya virusi ya korona hari abo cyagizeho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze bitewe n'imibereho cyabasanzemo, bamwe bikanabagora kwiyakira, bakabaho bahangayitse. Urugero ni umubyeyi w'abana babiri witwa Uwimana Agnes ufite imyaka 34, akaba atuye mu karere ka Ngoma. Avuga ko iki cyorezo cyamuteye umuhangayiko ukomeye kuko yari yiteguye kubona akazi, ariko byicwa n'umwaduko wa COVID-19 watumye amashuri afungwa, maze ubuzima bukagora umuryango we cyane, dore ko avuga ko n'umugabo we nawe nta kazi afite uretse gushakisha hirya no hino. Ni kuri mikoro ya mugenzi wacu Noel Manishimwe. Ndi mu rugo rw'Imana Agnes, umubyeyi wo mu karere ka Ngoma, agiye kutuganirira tubwire uko byamugendekeye akimara kumva ko icyorezo cya COVID-19 cyageze mu Rwanda. Uwimana, tubahaye ikaze mu kiganiro ejo. Murakoze cyane, ndabashimiye kuba mudusuye hano mu rugo iwacu. Nk'uko mwabivuze, nitwa Uwimana Agnes. Icyorezo cya COVID-19 nkimara kumva ko cyageze mu Rwanda, natangiye gutekereza byinshi cyane, ariko by'umwihariko ubwo hafatarwa ingamba zo gufunga ibikorwa runaka. Ubusanzwe ngewe nize ubwarimu, sindabona akazi ubu ngubu, ariko hahise hafungwa ibigo by'amashuri, abanyeshuri barataha. Icyo gihe natangiye gutekereza, ese ejo hanjye noneho bizarangira gute, bizagenda gute ko amashuri cyangwa se aho nari nteze akazi ko bahafunze. Ariko numvaga ko ari ibintu wenda bizaza bikamara ukwezi kumwe, amezi abiri wenda bikarangira, ariko kugezana n'ubu ngubu babona ko icyorezo cyo gikomeje gufata intera, na n'ubu ngo amashuri ntarafungura. Ukimara kubyumva bwa mbere byakugizeho izihe ngaruka mu buryo bw'imitekerereze? Wabyakiriye ute ko icyorezo cyageze mu Rwanda? Byarampungabanyije cyane kuko nari narakoze ikizamini cy'akazi, niteguye ko wenda amanota bayashyira ahagaragara nkajya mu kazi. Ubwo natangiye gutekereza, se ko bafunze ibikorwa, harimo n'amashuri, harimo n'aho niteze kuzakura akazi, bizagenda gute? Ntangira gutekereza, ese amafaranga yo gukodesha y'ubukode ndayakura he? Ibyo bintu byatumye umutwe wanjye ntaba stable. Ubu uracyahangayitse, uracyagira ibibazo mu bijyanye n'imitekerereze, kudasinzira n'ibiki biracyakubaho? Biracyahari cyane, kuko urumva iki cyabiteye ntabwo kiragenda, kiracyahari. Niba nta kazi mfite, kurya ari ikibazo, umwana akeneye kubona umwambaro, umwana akeneye kubona icyo gikoma, no gutekereza ikintu nafitiye igisubizo. Sinzi ngo ni ryari amashuri azafungura. Iyo ubona nta gitoki kiri mu nzu, umunyu nta uhari, nta muceri, nta bugari buhari, nyiri inzu ukwezi kuzashira aza kubwire ngo nishyura amafaranga y'inzu urakodesha, ibyo bintu iyo byonyine biri mu mutwe wawe ntabwo bishobora gutuma usinzira. None se Uwima, ubyitwaramo gute? Ubu ngubu uri kubigendamo gute? Niba nkubwira yuko nta kazi mfite ubu ngubu, ni ibiraka umuntu agenda abona, nabyo umuntu atavuga yuko bimuhereza amafaranga ahashobotse yo kuba yatunga umuryango. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kurya rimwe ku munsi. Gusa wenda nitugira amahirwe, wenda amashuri azafungura vuba, turebe yuko abatsinze badushyira mu myanya, ariko urabona ko biracyagoye cyane ku mibereho. Hari uburyo wumva wafashwamo? Wenda mbonye akazi byaba ari byiza, kuko byatuma no kubona wa mwanya wo gutekereza cyane nabyo bigabanuka, ariko igikenewe muri ino minsi ni kugira ngo umuntu abone imibereho, abone ibyo kurya. Ariko iyo wicaye uzi ngo ntabwo uri bubone icyo ugaburira abana bawe, nkubwije ukuri ko n'ibitotsi kubibona ntabwo biba byoroshye. Reka tugushimire Uwimana Agnes ku kiganiro cyiza udusangije. Murakoze cyane namwe kuba mwadusuye. Arakoze Uwimana Agnes kudusangiza ubuhamya bwe. Atubwiye ko nyuma y'uko bimwe mu bikorwa yarahanze amaso bifunzwe, yahuye no guhangayika gukomeye. Nubwo bimeze bityo, mwiyumve ko agerageza gukora ibiraka kugira ngo abesheho umuryango we mu gihe agitegereje kuzabona akazi, iki cyorezo n'ikigenza make. Iki ni ikiganiro ejo, mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari.
nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza, akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho muri iki kiganiro. Christelle, umwanya ni uwawe. Urakoze cyane ko mu mwanya rero bakunzi mudukurikiye, ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo ya none. Reka ubutumwa mbuhere kuri Niyirora Emmanuel uherereye mu karere ka Nyanza, aho yagize ati ingaruka za COVID-19 mu buryo bw'imitekerereze nko ku banyeshuri bitakarije icyizere bigira mu kwishakira imirimo. Ubushomeri bwariyongereye kuko ahubwo abakoreshaho kongera abakozi barirukana. Naho Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 mu buryo bw'imitekerereze ni nyinshi cyane, harimo nko guhora bumva bari mu gihirahiro kigiye korona izarangirira, kwiheba kuko nuvuga kwihangira umurimo usanga bigoye kuko ubucuruzi nabwo bwahungabanyijwe na COVID-19. Reka ubutumwa mbuhinire kuri Jean uri i Kigali, aho yagize ati icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka nyinshi ku mitekerereze ya muntu. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, ubutumwa maze kwakira n'ubu, ariko namwe mwakomeza mukabwuhiriza, ndakomeza mbwakire, tuzabuheraho ubutaha. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Iki ni ikiganiro Ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Guhura n'ikintu kije gitunguranye nk'icyorezo cya COVID-19 bigira ingaruka zinyuranye zirimo guhangayika ndetse no kumva ujagaraye mu mutwe. Iki cyorezo kandi cyaje mu gihe ubushakashatsi bwakozwe mu 2018 n'ishami rishinzwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bwerekanye ko abanyarwanda 12% basanganywe indwara y'agahinda gakabije, 8% bakaba bafite ubwoba bukabije ndetse abagera kuri 4% bakaba bafite ihungabana. Kuba icyorezo cya COVID-19 cyaraje ntabigiteguje rero birumvikana ko cyanagize ingaruka mu byiciro bitandukanye, birimo no gukururira bamwe ibibazo bifitanye isano n'indwara zo mu mutwe zirimo ubwoba, agahinda gakabije kandi gahoraho n'ibindi. Mu gushaka kumenya uko aba bantu bafashwa muri ibi bihe guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo ku buzima bwo mu mutwe, mugenzi wacu Ishimwe Honore yaganiriye na Madame Therese Uwitonze, inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, clinical psychologist and therapist ukorera muri Health Dignity Foundation mu karere ka Huye, maze atanga inama kuri iyi ngingo. Ni ikiganiro bagiranye ku murongo wa telefone. Harimo nyine indwara y'icyoba, harimo indwara y'agahinda gakabije, reba nk'uko gupfusha abantu mu buryo butunguranye, guhomba ibintu byawe. Hari abakoraga ubu babuze akazi, hari abicururizaga bikoreraga babuze uko bakora. Uko gutakaza rero ibintu, uko gutakaza abantu bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Hari aho rero noneho binagera no ku rwego rw'aho abantu bashobora no gutekereza kwiyahura, nabwo icyo n'ikindi cyiciro nanone. Covid nayo yaje ari undi mutwaro wiyongeraho. Uwahuye n'iri hungabana cyangwa se wagize ibibazo afashwa ate? Umunyamwuga ni byiza ko aha amakuru umukiriya kugira ngo amenye iyo ndwara hakiri kare, ibyo ashobora we kwikorera akabikora, agakumira ibyo agomba gukorerwa n'inzobere nabyo akamuteguraho uko bazafatanya urwo rugendo. Ibiganiro bigamije kuvura, hagakurikiraho kuba yapima akareba ese uburwayi umukiriya we afite bufitanye isano na COVID-19 ku kihe kigero, akamukorera psychodiagnosis kugira ngo arebe niba koko afite uburwayi cyangwa atabufite. Navuga rero yuko giye bamperekeza bose muri rusange nabo 76. Icyorezo kiracyari, turasabwa kwiga kubana nacyo. N'inama kimutanga
zigamije kwirinda ibibazo bifitanye isano n'ubuzima bwo mu mutwe muri ibi bihe turimo byo guhangana na COVID-19. Mu by'ukuri icyorezo turacyari kumwe nacyo, ari abanyamwuga, ari leta, ari abanyarwanda muri rusange, namwe abanyamakuru ngira ngo iki nicyo murimo namwe niyo ntwererano yanyu kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe ingaruka za COVID ku buzima bwo mu mutwe, bityo bashobore kwirinda abarwaye kandi nabo bashaka ubufasha hakiri kare bazi n'aho babushaka. Arakoze Madame Therese Uwitonze, inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Iki ni ikiganiro Ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Mushobora no gukoresha nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, tugeze noneho mu mwanya wo kumva ikinamico Sigasira. Reka tuyumve, turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro. Iyumvire igice cya 10 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Nkusi akomeje urugamba rwo kwirinda abamugenderera n'abamwegera badakarabye intoki. Metode we asobanura iby'igihuha cy'urukingo ruri kugeragerezwa ku birabura. Bimeze bitubu wicikwa. Ariko Kayite, Karame, wajya ureka gukwirakwiza ibihuha. Kandi se ibi mbonye wapostinze kuri WhatsApp biteye gihamya. Sha metode nanga ko wigiranye ndabizi. Birazwi rwose ko corona yakozwe n'abanyamerika bakayohereza Ubushinwa bagapfa nk'isenane bataramenya ibyo ari byo, bamara kwishyira muri laboratoire yabo bakayivumburira umuti, barangiza bakayongerera ubukana bakayohereza abanyamerika ikabasya itanzitse ikabamara nkatsetse. Urabihakana uhereye ubu rero icyarutare bose baba bifatiye ngo niho uzi amakuru kandi ari ibihu. Niba ubihakana se corona yaturutse? Nzi ko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko corona yaturutse mu ducurama. Ibyo bindi rero sinzi aho bikura. Erega ukabura binyemeje. None nyamara na bamutoni numvise ariko babivuga. Mwese ntimuri kimwe se? Ntagiye muvuga ibyo mwahagarara. Wowe se ubihagazeho? Yego. Ese Ruzinda, ndakumva. Ubundi ko wambwiye ko tuzatungwa n'inka n'imirima yacu, hari igitekerezo waba ufite ku bijyanye n'uko tuzabibyaza umusaruro ngo numve ko duhuza? Ariko Mukesha nawe urasetse. Ubu ntuzi ko inka ibyazwa umusaruro cyangwa uko babyaza umusaruro imirima? Nyine nifuzaga ko tubiganiraho, nanjye nkakubwira icyo ntekereza, mbese nyine tugashyira hamwe. Papa baraguhamagaye. Utiki mwana barampamagaye? Aha, Muke, sinakubwiye tayari ubu bashoferi dukorana batangiye kunkumbura. Ninde umpamagaye mwana we? Hanze cyuki Matrida. Yo karagasubura wamusheka. Sinakubuje umfatira telefone. Tokamva mu maso wake toto. Cyuki Matrida sana cyo murakorana ra. Halo. Mukanya byikupe wari umubwiye ngo uti ko ntakumvaga neza Kayite. Nkusi. Ndakumva. Nakubwiraga ko ngukumbuye. Ndagukunda cyane Nkusi. Urumva rero kugukumbura ko atari igitangaza. Kuko nyagasani. Kayite. Nakubese natekerezaga ko mfasha nk'umuturanyi urwaye. Ntabwo ari buri muhungu wese nafasha Nkusi. Biterwa n'uwo ari we kuri jye. Kuko nkwiyumvamo bitari uburyarya. Mereze telefone wacyohewe. Urumva ukuntu hakahanishije mu bugambo bw'amafuti. Ariko mama, wampaye telefone yanjye. Ubwo uyinshapuriye iki koko? Nayi kuguriye ngo ujye ubona uko wiga muri iki gihe cyaguma mu rugo muko. Aha. None ubwo iri kugufasha gusamara. Ndayigurisha nguremo agatungo. Yego ko. Hereza. Dansi irariye Karungu. Kwa Ruzindana naho icyuki Matrida kirarikoze. Naho ubutaha.
reka twese hamwe dusigasire amagara yacu, ntaba ari njye cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Eco mu ijambo rimwe. Nyuma yo kumva ikinamico Sigasira, reka noneho dufata umwanya muto twumva indirimbo ya Dani Vumbi afatanyije na Bruce Melody bise Umugozi. Turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Imbaraga ni nkeya mu mutima wanjye, ikiniga ni cyose amarira arashoka, ntabwo ngukangisha uyu mugozi wo kwiyahura, n'ubundi ubu buzima kububamo ntagufite sinabishobora. Ntabwo ngukanga ngubanguke bwangu ngo nkurebe bwa nyuma, ahubwo ubu buzima urabubazwa ngiye kuko wambabaje. Narakwinginze cyane ngo wibere wanjye, ubukene buranga ubura kwihangana, nari nararahiriye kugukunda ubuziraherezo, nakoraga cyane gushaka agafaranga kazadutunge, nakundaga kukubwira ko nutankunda njye nziyahura, ukagira ngo ndabeshya, ukagira ngo nabitinya, none birarangiye. Imbaraga ni nkeya mu mutima wanjye, ikiniga ni cyose amarira arashoka, ntabwo ngukangisha uyu mugozi wo kwiyahura, n'ubundi ubu buzima kububamo ntagufite sinabishobora. Ntabwo ngukanga ngubanguke bwangu ngo nkurebe bwa nyuma, ahubwo ubu buzima urabubazwa ngiye kuko wambabaje.
inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, washyize hamwe ibiganiro ni Fatu Alimas Kalala, twese